tulung buyut Jawa. Ada butuh, ada segala bapak tuan rumah. Kayak tuh ke langit kelawang bumi. Nawang kaca, iya, jaluk pangapura ibu hajat kula biyo rohane menjaba marang ibu ajak di anak-anak mah idola dendam ibu hajat sampai kapan lali matur kesuwun ibu hajat sayang sing paling emang sayang. Aduh ampun tulung buyut Jawa. Spesial bagi ibu hajat, bapak hajat. Age pajengan. Iya. Ibu tuan rumah kok mene jenengan. Kok dicek dingin kuku. Lara oplok bocah. Di. Oh yang mana? Percuma sun pengen disunat yen kekasih iya iya rasa ganggu api luyung yen durung kerudungan sarung. Apa aja teh di sijah bener kok. Oh iya. Saolah bapak hajatnya beli katon. Jaluk dina bapak hajat dan apa. Ijo godong kembili ibu hajat iwak peti dicampur negeri. Embu jodoh, embu si Bali penting sangat lami. Lami apa cinta lan kasih sayangnya. Ribut apa sih Cak? Bulannya kari jaluk pangapura ulang nyuwun doane diucapkan kula dendam sampai kapan dilali Bung Sudi yang burung tadi sawiti. Aduh ampun tulung buyut jauh siapa begini. Mimi Desi di balik sekalian di Mimi Desi Ibu Desi wong sing paling ayu yakin sun. Tak ono adine tuan rumah lanang. Iya nih siapa ini? Mimi Alima iku maning si Mimi nek Ibu Rina. Iya Ibu Rina Mimi Desi Ibu Rina Mimi Desi Ibu Rina. Siapa? Ibu Desi kok ini Ibu balen. Percuma sun pengen disunat yen kekasih iya iya rasa gandrung tapi luyung yen burung kerudungan sarung. Ibu hajate karep kepai maning beli ning nanangku. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Siapa ini? Si siapa cek? Ibu Sumini sing duwe apa cek? Adine majikan sayang.
ambu jodoh ambu si beli sing penting bisa ngalami kang sapa Mama Kaira wong sing paling boral dewe bulan nyekar jaluk pangapura bapak hajat ibluk siapa mah ayo duduk diijaga kula dendam sampai kapan dilalui duruk sudi yen duruk dadi sawiji aduh ampun tulung buyut Jawa nang apa sih cak Aisyah Allah madra semono-mono bae pada kaget tinggali efek ya bocah madra gemuyu bae oblolita dia wis gak meneng nanang mah nang maksudnya mah wa mene ki ya wa kudu batur nang wa tonyot kawuru belisi kuweniku tak gulati nang jarene ning Jakarta tak gulati nang Bandung langka salah tak iya rumane jare wong kuce anane ning arahan tak gulati ning parean laka saolo bocah aduh bocor nyuprat wah banune mencurat mengkonon ya aduh ya Allah tolong kaku bae yang meyakin dalam bocah iyan siji ditinggalin bocahku kayak kono nang ikat lengan kakak ya Allah kaku nemen ya artinya kan nang kita aduh ya Allah kaku be sira kok aduh bilas temen dulu aku Allah didol nemu ya nang dasman suara apa cah pun wah enak kelewat udutnya enak nah, mantap ya itu artinya udutnya oleh nemu enak ini bocek yang bau segini ya Allah bakal ngisep udut itu enak rata aku enak ya aja pada jaluk ya sepan ini udutnya mesti buang udutnya mesti buang ngomongnya daun iyan priwes goblok bocah liat asalnya kita ada daun katon katon soalnya mah mungkin tengah nang bener ya kaya kota sing dibae sih nang mau ku kita putar ngendok ngendok iya kendang apa yang ninggal nabe koplok arana koplok arana koplok lewat kita nek uya arana ku lewat bro dudu lewat maksudnya mawa saparane ya maksudnya aja ngomong ini kita nek koplok lewat konon iya kita keluarin aku denggol denggol si denggol apane ndase tumor kun manu saolo daspan yayari denggol matumor iya gol di bocah hari kun si wes nang kuna denggol si siapa priwe tonyot sing tonyot apane lu apane aku sing tonyot ko baga ditonyot-tonyot ko saolo daspan iya jadi tonyot-tonyot rai dewi pada tonyot kuno iya tuh ya Allah diborong dewek bae ya iya priwe aduh duitnya deblok aduh saolo aja modal goblok wah no lagi pada apa sih ribut baeku ora maksudnya kita ke garpen takon batur kita ke wa cek takonan nanti kita mana toli iya jare aku mau konsentrasi ngendong kayak bebek bae ngendong ira ku bebek ta ayam ngendong sih ayam iya priwe dadi nang wong ganteng rujuk tidak kamu kerja apa sih
Ayo. Lagi apa mau kah? Air yang malah mau kau beli. Lagi apa? Saolo beli uru. Beli uru yang mau lagi apa ya? Lagi ngemis. Ay, dudu maksudnya mak kita mah jaluk di tuan rumah Ay, nih. jaluk beli ngemis beli. Dudu, sejen ngemis karo jaluk kok. Mana ya? Iya. Iya, Ceritanya aku mau kok kita kok. Iya iran yang suwe nyongan ngendoge jadi kita kok mau bapak tuan rumah beli. Bapak tuan rumah. Ay, iya. Salah bapak tuan rumah. Oh iya, bapak tuan runtah. Bapak tuan rumah duduk bapak tuan rumah. Oh iya ya sing duwe ajat ka, sing duwe ajat. Iya kuwun ku. Dadi riang uduk blagruk tekan kene. Ayo nang bapak ajate ku. Wah jeger pundi. Ayo sing sengaja ger kene. Berjalan aku. Iya, kamu asik kita Bu. Bintang tamu. Jadi binatang tamu. Bintang tamu koplok. Ayo ku beda deh. Iya bintang tamu koplok kuno. Ih bahasa bintang tamu koplok ya. Aja dipakai koplok sih nah. Aja jadi pakai koplok dipakai goblok bae di Bintang tamu. bintang tamu aja dipakai koplok. Aja orang dipelajari wong tuane. Aja dubang sih nang semak. Oke. Ayo ngupai banyu si tengah aja saolo bocah. Wak, Non. hariku sing digoyang-goyang apane wah sing dibrokos-brokos turup-turupiku. Ai kini beli weruh sampean ke. Ora weru wah. Saolo dalah pirang tahun mah. Hari kita mau buka apa ku ning jerone ku. Ih ning jero nek kok mbak awis dibuka kok. Wow, pokokne mah. Wow. Iya. Raka mau kanyonyo. Iya. Nyonyo ning mbok kira. Ih, puas sira. Nyanyi ning an. Nyanyi. Salah kono. Iya. Jadi kita ku mau ke tas ngibur bapak ajat. Kalau ibu ajat jarene kan lagi duwe gawe nang. Ya. Kita gak bisa nyanyi. Ira ku bisa nembang. Bisa. Saolo. Wadas mati ku jarene ku Jawa Tonyot ku bisa nembang. Serong campen baru nembang yakin. Yer. Puter-puter kayak kepis di bawah puter. Asik. Ayah. Wong nembang ya dodol temen kaya. Gula apa cak? Bapak kune. Duh kengelan temen wong bar nembang-nembang bae kaya. Ku pating gelaran. Ai kegelar garepan apa bener aku. Di bocah, aduh ngaku baik temen yang banyak di luar dia batur ini. Dasman, tonot, bocah usir aku waras beli sih. Tinggal lihat Kune apa wah? Abongannya lagune gulang-guling kayak masa agar gulang-guling ning dalan. Kau dikit berasa kita kan lagu aja dipunyer aja. Iya, dipunyer. Ngomong enggak kita kipen nembang judul ya gulang-guling. Aduh dipunyer besi priwe. Gulang temu punyer minta terus guling-guling pe kayak wong. Lewat aku komedi di awal dipetit Wak. Apa? Bener gulang-guling kita gulang-guling. Bora bener Wak. Mau nyer aja diguyer aja. Oh no judulnya kah? Wong kuya bener hari judulnya mah gulang-guling. Ya maksudnya wong ngaji aja gulang-guling ini kono beli. Di bocah aku be temen sih delenge ku ampun. Ngomong aja iya anu mak bener judulnya mah gulang-guling. Presenta mau ulang judulnya. Nyer aja guyer aja. Ngomong. Iya. Yo kita pengen nembang lagu gulang-guling musik. Oh non musik di bocah iya priwe mah main gulang aja nembang maning enggak benakan enggak? Iya Raka. Ya wis kita mbak ya. Wis semono ne mau. Iya, saya semono bae anu. Semono bae kok udah. Ora kakek. Ora kakek semono bae anu. Dadi sira kok semono-mono bae. Wis saya kembang kilaras cah. Kok ya wis ki mah kanggo ngormati bapak ajat siji maning jelagune wae. Hah? Siji Sampai maning. uang kembang kilaras saya langsung. Kanggo bundane embun. Ayo kanggo bundane embun ya. Siapa maning tole kakak mau kah? Ibune Desi. Mamai Desi ta ibune Desi mau kaya? Oh iya ibu Desi insyaallah. Siji nek sapa kakak lelan. Hah? Mimin Nina. Iya nih. Ayo nang ah. Iya beli kalung anak-anakku yakin siapa sih apa tuan rumahnya
ya baru beli. Kata beli weruh. Sing duwe syuting di MD Production. Asik. Disayang orang dilelara sun kawin karo sirah. Iya kok malah digawe video klip di. Dimanja orang dilelara sun kawin karo sirah. Yen arep milikunya lagi bengen aja gelem karo kita. Yen arep milik ganteng lagi bengen nang apa ning kita gelem. Sugi sun dudu ganteng nang apa sira gelem. Kang Dasman, mending emang bapak tuan rumah yuk. Iya, iya. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Dako mana siapa? Iya jadi dako dibeli. Dako nak. Dako mana lewat mana? Ibu tuan rumah sing paling borat, sing paling eman lan sayang deh. Ibu tuan rumah. Kita wong larang mlaku ning dalan keciprat depan rumah orang kos sayang rumah gawa badan kepanasan keudanan. Ibu Desi dia pura-pura beli kerupuk yakin. Nanging harga diri wong lanang sing dadi laki najan cuma andon ning omahe sira ora sudi yen ati sundi lelah. Nyata terang-terangan bundane embun sing paling sayang di suwonge kok. Kita kudu pisahan bundane. Ya Allah, ayo temennya aja. Iya matur kasuwun Ibu Kajat. Ayo nang, masih ana tugas siraki. Iya yuk. Ayo kun, ya wis ndak kon blegedeg bae dah. Iya apa maning? Oh, diberesi priwe sih? Ayo konon. Oh, ayo nang.